Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Barrick TV, ni Joseph Tujinama. Tugiye kuganira gato cyane ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Habura iminota mike kugira ngo ihure n'ikipe ya Nigeria Super Eagles hariya muri leta ya Akwa Ibom mu gihugu cya Nigeria. Ahangaha rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu kanya gato cyane ku isaha 12 kuri stade yitwa God's Will Okpabio Stadium niho hagiye kubera umukino ugiye guza ikipe ya Nigeria ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Nkuko rero mubizi ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsinda ibarizwamo u Rwanda ruri ku mwanya wa gatatu n'amanota 8. Iri tsinda rero riyobowe na South Africa n'amanota 16. Ikipe ya kabiri kaza ari Benin n'amanota 11. Ikipe ya gatatu ikaza ari ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'amanota 8. Ikipe ya kane ikaza ari ikipe yitwa Nigeria Super Eagles n'ubundi bagiye guhura n'amanota 7. Ikipe ya gatanu ikaza ari ikipe ya Lesotho n'amanota 6. Naho ikipe iri ku mwanya wa nyuma muri no tsinda yitwa Zimbabwe. Nkuko rero mubizi ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'Amavubi iri mu myiteguro, imaze iminsi iri mu myiteguro yitegura ino kipe ya Nigeria. Nkuko dore ko umukino wigeze kubera hano kuri God's Will Okpabio Stadium, Amavubi yigeze gutsinda Nigeria ibitego 2-0. Rero ubu ngubu Amavubi akaba agarutse hano muri Nigeria kandi intumbero yayo ni ugutsinda ikipe ya Nigeria Super Eagles. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kandi kapiteni Djihad Bizimana n'umutoza Adel Amrouche mu kiganiro n'abanyamakuru baganiriye ko umunyamakuru wo muri Nigeria yamaje ati ni ikihe cyizere mufite yuko muri butsindire ikipe ya Nigeria hano mu gihugu cyabo. Djihad Bizimana yamusubije mu magambo make cyane amubwiye ati mu mupira w'amaguru nta kidashoboka, maze umunyamakuru ahita arekeraho kumubaza. Naho umutoza Adel Amrouche yahaye icyizere abanyarwanda yuko biteguye kuba batsinda uno mukino kandi arabizeza intsinzi cyangwa se arabizeza amanota meza, kuko Perezida Shema Ngoga Fabrice wabaherekeje, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, perezida yarabaherekeje rwose ababaza ibibazo abakinnyi bafite bose abasha kuba yabikemura. Ubu ngubu abakinnyi bagiye gukina rwose umwuka bahumeka ari umwuka mwiza, nta mwiryano uri mu ikipe y'igihugu, ubona ko nta bibazo abakinnyi bafite, ubona ko abakinnyi bari fit. Mbibutsa ko rero iyi Nigeria bagiye guhura ni ikipe ikomeye cyane, ikipe ifite abakinnyi batatu bonyine bakina hano ku mugabane wa Afurika, abandi bose bakina ku mugabane w'i Burayi. Murabazi cyane abitwa ba Victor Boniface, ba Ademola Lookman, abakinnyi babiri. Ikipe rero akandi karushina ifite abakinnyi babiri batwaye Ballon d'Or za Afurika, bamwita Ballon d'Or za Afurika, zazindi bajya batanga yama award bajya batanga ku mugabane wa Afurika, witwa Ademola Lookman n'uwitwa Victor Osimhen. Muramuzi cyane akina mu ikipe ya Galatasaray, naho Ademola Lookman akina mu ikipe ya Atalanta. Muramuzi cyane Atalanta Bergamo mu gihugu cy'Ubutaliyane itozwa n'umutoza bita Casperini. Muramuzi cyane w'umusaza n'umuhanga wa danje, ubona ko ikipe ya Atalanta kabisa ni ikipe ikomeye. Niyo uno musore wo muri Nigeria akinamo, umusore witwa Samuel Chukwueze. Muramuzi cyane, uyu nguyu niwe munyafurika wenyine wacenze Messi. Uyu nguyu yagikina mu ikipe ya Valencia, Barcelona yigeze gukina na Valencia. Uyu munyafurika acenga Messi, bamwita Samuel Chukwueze Chukwude. Ubu ngubu nawe ari gukina mu ikipe ya Fulham FC mu gihugu cy'Ubwongereza, ari gukina n'uwitwa Alex Iwobi ndetse na Calvin Bassey. Urumva ko rero abakinnyi baba wing back bo ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda Amavubi, uwitwa Niyomugabo Claude ndetse n'uwitwa Ombolenga Fitina, baraza guhura n'akazi gakomeye cyane, kuko impande zombi uruhande rumwe ruraza kuba ruriho uwitwa Samuel Chukwueze, urundi ruze kuba ruriho bita Ademola Lookman. Urumva ko rero izo mpande umuntu witwa Ombolenga n'umuntu witwa Niyomugabo Claude bafite akazi gakomeye cyane, niyo mpamvu bagomba kuba bari tayari, bagomba kuba bari fit kugira ngo babashe kuba bakitwara neza imbere ya Nigeria. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kandi ni ubwitatsinda ariko igakora gashya ikanganyiriza ara muri Nigeria, ikanganya byibuze nabyo byaba ari umusaruro mwiza, kuko ikipe ya Nigeria irakomeye ku mpande zose pe. Hagati mu kibuga noneho ugiye hagati mu kibuga, ikipe ya Nigeria irakomeye. Abitwa ba Wilfried Ndidi ni abakinnyi bakomeye cyane ku mugabane w'i Burayi, barazwi abo ngabo ba Ndidi. Urumva rero ko ari ikipe itoroshye ya Nigeria. Rero abanyarwanda bose mu kanya barabahanze amaso, bareba bicaye kuri ekara zabo bari kureba uno mukino, bareba ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabasha kuba ihacana umucyo kugira ngo
dukomeze twitegure kujya mu gikombe cy'isi cy'umwaka utaha kizaba mu mwaka wa 2026 kikabera ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitatu harimo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Canada ndetse n'igihugu cya Mexico. Iki gikombe cy'isi rero niho kizabera umwaka utaha. Mbibutsa ko rero ikipe yo ku mugabane wa Afurika narangije kubona qualification mbere y'ibindi bihugu byose ni ikipe yitwa Morocco, murayizi cyane yabo kwa ba Achraf Hakimi na ba Sofiane Boufal, murabazi cyane abangaba rero babashije kuba babona qualification mbere. Ubu ngubu bazitabira igikombe cy'isi cy'umwaka utaha bayobowe na Achraf Hakimi ukina muri Paris Saint-Germain. Rero nicyo gihe rero ngo n'ikipe y'u Rwanda Amavubi kuko biracyashoboka ko yabasha kuba yakitwara neza igatsinda uno mukino. U Rwanda kandi icyo rusabwa n'urutsinda uno mukino ruraba rwegukanya amanota 3 ruhita rugira amanota 11 ruhita ruza ku mwanya wa kabiri kubera ko ikipe ya Benin nayo ifite amanota 11. Urumva ko u Rwanda rero n'urutsinda ibitego ruhita rwizigama ibitego byinshi ruhite rujya ku mwanya wa kabiri. Noneho hazagira ikipe izamuka nka best ruza niziba zikiri kunganya amanota n'ibitego hagati y'u Rwanda na Benin, kuko urumva ko ikipe ya South Africa yo yarabahanikiriye ifite amanota 16 Bafana nubwo nayo bitoroshye bazayitera forfait kubera ko yakinishije umukinnyi utemewe, ariko kubera ko umuyobozi wayo bita Patrice Mutsepe akora ni vice president muri FIFA agakora no muri Nuza agakora no muri CAF. Urumva ko rero ikipe ya South Africa nta bintu bihambaye cyane yahura nta bibazo bihambaye cyane yahura nabyo byo kuba yatakaza kujya mu gikombe cy'isi kubera ko yo ifite amanota menshi. Umve ngo ikipe ya nyuma ifite amanota 4 ariyo Zimbabwe irushwa ni ya mbere amanota 12. Urumva icyo kintu, ikipe ya mbere ifite amanota 16, ikipe ya kabiri ikagira ikipe ya nyuma ikagira amanota 4. Urumva ko South Africa irusha Zimbabwe amanota 12 yonyine. Urumva amanota 12 ni amanota menshi. Amanota 12 ni imikino 4. Urumva ko imikino 4 South Africa yamara imikino 4 itakaza gusa idatsinda cyangwa itananganya. Niyo mpamvu rero ikipe ya Bafana ihabwa amahirwe yo kuba yakitabira Coupe du Mondial yo mu gihugu kizabera mu gihugu cya Amerika na Canada ndetse na Mexico. Niho izabera Coupe du Monde kabisa ya 2026. Nkuko mubibona rero ikipe y'u Rwanda Amavubi nayo biracyashoboka cyane ko Amavubi bari buze no guhindura hagati abakinnyi mu kibuga. Nabonye hagati mu kibuga ku 10 haraza gukina umwana witwa Enzo, muramuzi Enzo utaragize match nziza hano i Kigali ubwo bakinaga na Nigeria, ntigeze agira match nziza, ariko uwitwa Mugisha Bonheur Casemiro n'uwitwa Djihad Bizimana Jidro ndetse n'uwitwa Omborenga Fitina niyo mugabo Claude na Ntwari Fiacre na Nuza na Nshuti Innocent abo bose baratyaye bameze neza cyane. Urumva ko ikipe y'u Rwanda Amavubi ihumeka umwuka mwiza kabisa. Ubu ngubu iri guhumeka umwuka mwiza, nta kibazo n'iki na kimwe ifite, ahubwo ikibura ni umusaruro wo mu kibuga kugira ngo ibe yabasha kwegukana amanota 3 itsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles, maze ubundi ikipe y'u Rwanda Amavubi ibe yabasha kwikarifia muri Cup mu gikombe cy'isi, nyine bayabasha kwikarifia mu gikombe cy'isi cyangwa se muri Coupe du Mondial izaba muri 2026 mwaka utaha. Ndabashimiye cyane rero abo twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Mukore subscribe kandi ibyo mubona tubagezeho bitabanogeye jya muri comment utange igitekerezo, wirinde kudisinga, wirinde gutanga comment mbi, utange comment ivuye ku mutima nk'umuntu ushaka kugira icyo atugezaho cyangwa se umuntu ushaka kugira igitekerezo atugezaho kugira ngo tujye dufashanya mutubwire amakuru mukeneye tuyabashakire tuyabagerezeho ku gihe. Murakoze.